Tala falawale fo esolua Samoa o le whaopoponga o tala lau le tio Polinisia. Tala mai le malo le wa mai a whaasaini ai nei malienga o tau tupe. Po funding agreement le vao le malo ma komiti fono whaavai ai tu malo. Le na whaiai i le maoto le toa salamasi nei songi. O le malienga tau tupe o le whailonga o le whaatuatuanga o le malo watu inatu i fono whaavai tu malo. Mo le whaongai no vai ngā tupe tasi tesima le 8 miliona a wale atina e o tangata. A inga nu umai tu malo. O le manulau tia le malo i atina e whaatasi tangata nu uma. O Samoa e tawalatu i fono whaavai tu malo. E whaasa fuluwalu i tu malo wa mai a whaia sa ini ngā 5 o malienga tau tupe. O le amatanga leo le whaatinonga o le whaatupenga tele. E iwa tasi tesima le 8 miliona tala wa mai a pasi al palemene. Mo le tausanga whaaltupe lu olua 5 lu olua ono. Mo le atina ino i tu malo e 5 sfutasi. O le porkalame lo atangi ai le langolango le malo e wha malo si tu malo uma e taitai ala tau lava ati na e tu sai mata i alam whainga wha vai utu ina atu le malo ina ia mulmulta ia. Sao noi le fionga le taitai le malo la ule le mali e topla tai vau le utea pla tai vau Forsishmet ave ai lana wha ataua i le whi au mo moli e taitai fono masuyo i tu malo. Ia wha ataua le vala awina malenga lulu e wha atasi whaite te le vaingo tupe le malo. O le nganga fo ile nao le fionga loia sili, i le tāua o le vaia mo le wha maoni o tupe le malo, o tupe ua vatu o mea tō tino le malo e aona sila fia. Peitai, o lo tau tū le fionga le pale mia, ina ia mauti noa tau nu unga le lei, o ati na e ina ia manuia tangata nu uma o i tū malo. Na mawalunga le whaia e ale pūlenga o fui mū, ma whalawala whafuasa i le fesa, Fire and Emergency Services le lato minister le fionga le palemia. Ina ua o atu le whaafelo i whaapitoa le palemia ia li imtamaita i o alo le tunu. O whaia le fo i tau tuata ua mo tangata lau tele. O le whaelo inga na awai le silia i le 5 sfuru lau whai ngā luenga. E lato tō ninga ai o sui o le whanwhato numal pūlenga o le fui mua Samoa. Na o lato whaatino le awa o le whaelo inga o se whaalo alo e ngatai Molo lato minister le sunga la au le mali e toa pula te vau le ua tea pula te vau Forsishmet. O le sauninga na whaia lava le ofisa fui muia pia. Ma sauno ai le fionga le palmi e whaaftaim whaamalo si au. Ye lii matamai tai. O i lato leisi vasenga e mua mua na tali atu i se vala au lavea i mai le tunu. Ma watu fo ila na whaalo tele i taimi olu i tau o le ngā ruenga. Se tai au le nei sa mo iai se taimi ma se aso o maua se tato maftanga wa penei. Una iai le talitonunga o fitu na inga tono le kapeneta. Ia ua manatuai e toe mai le ua unanga fui mo ma whaare ve lave whaafuasei lalo lau wāwainga. Una iai le tūlanga i te le lona tūlanga i te tau o na tato toe moe mana tu natu iai. Whamoe moenga nei malingu mana. Le o nanga whatine i mu ma whawala whaafuasei e le fau le tato wa tino. O i nei lava le no fuanga le nei na fua atuai. Nisi fo yo tupu mai ma tula toa sa lato wasaina. Le ngasu o le tai au le ngā luenga ma le tau mwhainga. Ina ia pui puia sa moa i malafa le ngā tula i mai. Le tau pulea i taimi whaafuasei. E tai ia al tai au le nei. I ia le atua. Tupu lau ola ola le whamoe moe na tuto. Mai le mati ma le tango lima ma le asa ina o ngasu o le tai au. Le ua tātou au whanga poto le tai au le nei. Tātou te sura le atua. Ono mea o foai mo tātou. Le unga ma le whamoe o le tai au le nei lo sau. O le momoli atu le nganga whaaftai. Whaaftai tere le paia ma le mamaru maurunga. O le tātou au whainga luenga uma. O fionga le niko msina, sui ko msina. Ia ma le maave ese o le paia maurunga o tau. O le tu tino o lo whatino ina le au nanga. Whatine mo tai nane whalwe lave tu tupu whafuse. Whawhetai lo tau ngā lue le whalongolongo ti ngā. Whawhetai lo tau ngā lue puno wai. Whawhetai fwoi lo tau ngā lue tūlanga uma tau te tali atuai. E atu lai mai whalawe lave le malofia, whawe lave whafuse. Whalawe lave tā tau te le tau pulea. O le au nanga wha tinei mo, whawe lave te tupu whafuse. E iei le upu whapea o le au nanga e lama tia ai le soifua, ma le ola. Le au nanga fwoi e tu wai le mai ma le mangalo i teime te tupu wai whalawe lave. Aisea, tātou te le loa le 5 minute i lumatu.
Tātou te lei loa fo i le me tupu i lesi se fulu minute i lumatu. Ia whai tau te taunu watu i le me whatino lau tau ngā luenga. Ai tau te lei loa le mafuanga ma le taunu unga e taunu iai. Lau tau tau mawhai e fo ia se whawhitau. Kei tā ia iei le tele tonunga. Te mi whapenei tātou te manga whangafa ai. Tātou tāpena pena i ala ia o onga. E ala fo i tūlanga o tolengina. Ia ma mea e tapale ai lau tau ngā luenga whatino. Ale nganga ma le whamoe moe. O le saunga le mu, o le me pito sili o na whatahua. E silia le lua se la walo Samoa lo whatino, leo au nanga leo ngā ruenga la veai i lo tātou tunu, i le pūlenga o fui mu po le fesa. Inisi o Tala i le whaataua i e Samoa wa so whaapitoa o isi tunu, e peo New Zealand ma Australia o le anga fo i le nai tasi, o lo ave i le la vana no fuai ma le malo saina, e peo na pati pati ai le Spring Festival po le New Year saina i le 5 i le nei aso. O le anga i whanua le a saina e se fulu 5 aso e alo i ai. Malato vala au li ai ta i o Samoa e peo na masani ai. Tali vala au le fionga sui pa le mia to e lupe po mulinuku o ne semo. Ma minister ka peneta ai o sui o malo mai fafo. O anga i whanua saina i le aso whapitoa e au fiai, whai ngā tāu mawha ese whale anga i whanua saina. O le taimi e au mai whaata siai a inga mauo. E pāti patia se amatanga fau, ai o fia. O le whaafsuia inga o mea lofa, ai mai se o teu tusi mu, e whawhao i ei tupe fau. O le whailo o se whaamanuianga, po le good luck i le amatanga fau. O le whaapaanga saina ma Samoa, o lo o whaawala mai ai a tina e te telepe o whalenga, mo le ofisa ma whalea onga o leo i tā whaingata. O le fausio whalea onga St. Teresa i le pea, o ati na eina o whaatuanga e pe o whaatuanga i nuu, e whaata i ai le whaamili ma le titoina o la au aina. Ai o le awa o ina o whai whaatuanga Samoa. O le langolango ina o ngā luenga whaatino a le ofisa, o le whailau trusi o le sisi o mangal Pasifika, le SPREP. O le whaamanatunga wanga i whanua saina, malona niuia i lo tātua tunu ulo o luono i le 5 aso taluai. I le ofiso le ampasa o saina i vai 5 na avatu iai le tali vala au whaaloalo a le malo Samoa. O le tala tuli lo o palo tala i te tu malo vai singa no lua masafa tatasi. E peo na mai a tofai nei e le pulenga le ofiso o palota le valu fale mo safa tatasi. A e tolu fale palota mo vai singa no lua svai. Fale palota whapito i savai o le fale Samoa mtanga runga tina manuu anga fso ta isa le longa. Ai o le fale palota whaapitoa mo upolu, e whaatino i le maota o le salamasi na ia pia. E tala uma fale palota mai le valu le taia o tāpunia i le tau le tolu i le afiafi. O le fale palota i tutonu i tu malo sa fata ma vaisinga no lua. O lo o ngā maota o e ka le sia whapotoputonga Kirsiano Samoa ma le metutisi ma le AOG. Ai mo palota mua e whai le aso lua 5. Ai o le palota la ititi mo i tu malo umai lua, le aso lua sulfito le sfalaile Februari. Ai o talana, o le nei tu la manuia taulmanga o le nei fu e solua. Talana o nei tu la ai manuia taulmanga o le nei e solua.